Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komoro wa Jamalif. Wa alaikum salam Shaina Isa. Watukufu Garlinda Olivier Salamuzan. Partage vidéo wanruanjie auka usiku wa leo ye sujet nzima ini sujet ya defi ya fami ikao kwa tuta zerongozi nrandu jerzambele uzambwa hasibabuduzo ye mwana hao mrumbaba yafanyie mwana. Wa alaykoum salam Zalfat Ahmad, partagez le direct s'il vous plaît. Watukufu gamumbu Mwenyezi Mungu huka mjuha wanono huhanza Rabbil Alamin. Haina mwana mkomor. Oui, salut mon frère Elale Wiza. Nguya jaili ukahumala nimliyo ganyu wanono hezba kazamuna mkun. Wa alaykoum salam Rishi Waheri. Hauka haini wakati mwanadamu yashelewa ya juha yo uhimidia Mwenyezi Mungu yo ujusema nzamba alhamdulillah. Hauka haini ya juha botasi ya tuhimida Mwenyezi Mungu o mwanadamu ikao lo perdu. Wa alaykoum salam Sima Waheri nami ma sœur. Partagez le direct. Atuka haini mrutu ujonjar ma direct ya hangu kaja par sa notification yabo wotim supprimer. Auka ya hainu tso partage gamdonji ya nonezi de nifanya uka oya unisuive ika partage video yangu mitso mtoa mama ami mitso mtoa yodeli mimi nifanya yabo kanga bwandu ya wekao nika partage njamtoani yabo na mdoli ndio kanga njomtoani. Wa alaykum salam Maso Muhammad Andia. Wa alaykum salam Mama Nizar. Aukaya ndizo mitsimrulo na page jamba muhundo jao inu Facebook yangu simple. J'ai besoin de gens wanangalia wani wa partage. Kwa ja partage ne tunda kamduka dan suive kaja partage ya mtsongo msuprime. Watukufu wa Jamalif ganambo ze sujet za haki ndi wakati yo jelandi se detailler. Ye sujet nzima enu gyona na monjuse. Aukaya manailuna na monjuse. Ye fami ya hembaba, ye mrumme kwa tutsahari zambi. Shatlengeli skinga mzambo, haukaya kakarija zamba, zerongozun kazi na ushange. Na wajibiwa, dan tuvumbwe mwana haule dzina. Na wajibiwa, dan javumbwa umji. Shanga mambo, imakalima, komkwa, heza jiri zishange. Watukufu rane jajar mwaze suje za hangu, gamvumbwe ze suje rangu. Ye suje yenzima. Oyimbaba yako yeshilarenyo yalola mrumshi ya zaya wana komoda ne mrumsha wana waili na mwaname na mwanamshi. Wa alaykum salam Mama Nael. Baada hazama na mena mwanamshi komoda ne mrumshahe haranso la mrumshi rangu komor mrumshi hashinda jidobri hajata ajahunu manga olambaba yoka larenyo. Wa alaykum salam Samira Muhammad Ali. Olambaba yoka larenyo hata hemrumshahe ya mrejei emrumsha mwamba waka kuna ujwa unirejei na wemrumshe ya lolo ya zaya shaharansiwa na balembaba ola. Oui mon frère Momo Matinal Mohamed tout ça zao mon frère yembaba ola ha déclare wanahe remwanamshe bada hundu nationalité bada hawa déclare
na womba mzungu ikana baba mzungu wema kirtasi haya hundu langu Komoro yemze uo sha hakanatation za nzarangeza kirtasi za wana ezila ziuze hamwambie mrumshaha ya ukaya narelewane ni hurejei njwa urongo wana jeri lele wa Komoro eza jiri hindre mbadaula hareje mrumshaha shabo ya henda yarenge mwana ya haja na grossesse ça va se savoir garjo jar détaillé haukaye famia hebanda wajoke hadisi tijua yemrumshe yenye bae kaja kahanza shaka jakana hata shoba da fanywa pression ika obligé bonaniko hadisi ye famia hembada wanipa gena tawanana shahi walu Marseille ikawa maukaya ye katira muhande hadisi ino gawajo ujuhajosi gawajo ka problème. J'assume et je le dis. Na muhimide mnyezi Mungu bonsujo mvumbwani, bonsujo mvumbwale dina, la mjomba hanyu, ye mbaba kariboshiwu. Wa alaikum salam Abdou Msoma Shamsia. Na muhimide mnyezi Mungu, yodi amwani. E ya vili na muhimide mnyezi Mungu bonsujo mvumbwa mji. Yodi ya vili. Mais je vais dire quand même, je vais détailler haukaya rejue manembaba uya kaufanya tout pour toi begolo jemru mshe. Wa alaikum salam Chantal. Watukuf yesuje abilihin shababi ya zalawa yeche jaturam ya jafarant sarlona 4 ya des sujets abili ya lo lamrumshe maori ya lo dene mrumsha ya shababi wo dejange na kirtasi nzazaha hengu meyo nzazaha henge moroni ngunjio malukani juma umeya ya bawarantsanu na rakume na we mwana henge faransa hasa hundu makirtasi ngufanyo hazi haransi nzazaha hekatsumba hengu garjo ujaji mrongoze da hale shababi uyevayu hariye na mvu hariye urongo hautabasamu mrongo hautabasamu na mvu eka mrongo fanyo dovara hengera de mzaze mwenyuza ya mwana gera de mzaze mwenyuza ya mwana izo de zesui jembili nlonizo ikao ejijoka ujiru ngajo ujiru shangaru jo uzaba watukufu rajajarma suje zahat ikao na mpartage wanruanjie bosi kwa longa mina besoin beaucoup des appels wanruajwa participer ili lunre namna wanada mwanwa ile ya ukaya ngabo wanruajwa critique ngabo wanruajwa nika conseil ngabo wanruajwa biaze kweli rane jajarma et messager hangu gamina mna message le très important. Oui, Isco Madrid, mon frère. Je vous respecte, mon frère. Ni mwambieni ya ukaya gasina mashuhuli auka rane janji ya harme sujet ya mashula ele 20 la Yusufa Alibura gasina mashuhuli ya fomonti yani ya hoshao presque ya hima zababi rajonza haini mrundasi ya hima zababi wa moroni rondrani harmeshule mwa nyasi fahari ikangulole mwana mshwako mumkazi gayo yode sameji okange bidor ke wadzi maranzane ni milane hanjema aswa besi mazababi ho ujabe message hangulani janjar maze sujet za hangu luandi ya ho jimbi fo ho Komoro ya ukaya yembaba mkomori yekatsamba mbaba mkomori wosufa Alibura Emana na mbamba mkomori hindu. Wa alaikum salam Siti Saidali. Wa alaikum salam Ali Manzel. Hauka Yusufa Alibura olede mwanadamu yemzewa hatu ya alhashirisha zemedia depuis longtemps ikawo yemedia yahe ikakaili haungyo kaili rahaneze media za Komoro ortese na wao haka uhashirisha zinji wa imbaba mlezi aminokaya wa ide mbaba hesa la kante. S'il s'agit de médiation, Goulozio Mwana le 21 janvier, Ikao Meminrongwa Mimwana Haukaya yoni considéré Mwana,
Yusufa Libura ya parmo mji mtukufu wa mkazi gulozo mwana hai mwanamshe yele 21 janvier ya wakati yo kartsutsaha ukatura mudu wa komolonse pea rende hanwe mashuhuli yao le 21 janvier rende la kevadzima ritsabu ye mwana wa Yusufa Alibura ri aminyo ya ukaya oyi haranza yo uranziza yo hanza ushababi yo hanza nana oulanga wa huwa na komol ya bongara rongo wa hele zina la heze media zonse pea insha Allah le 21 janvier yo narambe dosha le 21 janvier rende haruma ye shughuli ya mzee wa hatu le grand journaliste ikawa nadamu pia Garim Parauni haukabo sider lozao rende yabo harmo ukumbi nana ye maulida ya hemwana nyasi directeur Yusufa Ali Ibura ikawa nadamu pia ngwa mjuao ya ukayede mwinyi ye RSM13 ya bomru hamandu wo ketsubidi mkomori ya lale yode manajo upara ze media ya ukangar amine kema shughuli yao haina media gejo ukayao Garim Parauni nyotsi pia aukaya nyikao nyikamluo no nyuruo na alwa gabwalo nis gabwalo pari gabwalo imo pia gabwalo lyon waongwa johuja aukaya yotsi shughuli ya jaturam yo shughuli ya hemkombe directeur Yusufa Alibura ya puarmo mji mtukufu wa mkazi ikao yele 21 janvier inshallah wodo usiku yeleze mwana hahemhu mwanamshe ya borjo hanza wa komolonsi pia rike yabo harme mashughuli yao ya borka umwambia ni rongo ukaya mimi de mwana mhu mwanamme ikatsamba de mwana hemhu mwanamme yo unanza yo unanziza yo untukuza haukaya yo unikaze conseil za dunia tanke mbaba mlezi ya borka umpana ni mwambia ni ukaya le 21 janvier la homwezi uno harmwe la sali ya lekane panu mazamo juu ikao yola saliku c'est normal haukaya ngojo ka umru wa dunia umru wa komori yabongio obligé mru hamandu wa komori wende wa mbahare wa monese Yusufa Alibura ukazenjema waredo wa komori zenjema waredo na komori zenjema waredo wa komori garjo hubahara haukaya humerito ubahara wakati ka hupua mji mtukufu wa mkazi kujahia kawe mumkazi we moroni we mashili we mumbeni yo muhambu shawati pia wa uanza hasibabu ya Mwenyezi Mungu yabonga joka yabo rimwambeni ukai yoti shughuli ya mru mzima shayo shughuli oneda moti pia yedi mana rimwambeni ukaya le 21 inshallah gamrongo tanke mwana wa Yusufa Alibura haukayo unanza tanke mwana mkubali tanke mbaba rende yabo rende rahimilie ye shughuli ya he mwana mshohatu mwana Yusufa Alibura directeur wa RSM13 rende la kia wasoti pia zenjema izo kaya jema za mwana izo mru kaziranti kazivadingo yabo wakatiyo gari amino kazemedia pia gajoka yabo bom bunu Fatima watukufu hahuja armaze suje za hatu ika oblige nirongowe hele dzina la hema zababi walo harme faransa kamil na hele dzina la huwa nadamu ikao ohanza Yusufa Alibura ya ukaya usiku insha Allah na rungane le 21 janvier yo bientôt harme la sali ya lekane vanu mazamoju rende haruma ye mariage ya hemwana mshohatu ye mariage ya hemwana wa directeur Yusufa Alibura ikao wode mzee wa hatu mbaba hatu ikao yo uranza sonsi pia rare jaja hunu Faransa sharika komori rika ujwezi jilo Faransa hasbabu ndaye rika ujwezi jilo Faransa hasbabu de RSM13 yabongo hamandu chapeau longue vie à toi mon directeur mon papa du cœur garjo kayabo hasonsi pia ruhimilie hezenje mazai mwana mshohatu insha Allah yabo yo message rakanzana aukaya ngezi jule hani hao shanga watso ujua rakapara komolonsi pia bom ela le bwiza watukufu wa jamalifu ça va se savoir sati jibu ze salamu tina ujibu salamu tena ili ntijodanganya besu jezinu ngizo très lourd watukufu ngamju harmo message ya mwando ya heshababi
Pour ma chérie Taibati, ce qui est pur, ce qui est pur, Njaka uhansi ka enfa unique, Djaturam, ou Dieu doit zamzazai. J'ai jamais pensé ça, mais wallahi na Mwenyezi Mungu. Njaka uhansi kama na yazala wa eche, hamanda mimi turam, ikawa mzazangu katina ni mwanamshe, itso mide mwanamshe, mide mwanamme. Osoma mzazangu mwenye hunzaya. Yekatili mbatura mukajala, yabo minyama. Yekati vaya matura mukajavaya, yabo minyama. Yekati siuha matura mukajanishia, yabo minyama. Yawe manena bo nifanyo reference, hau exemplaria hangu, mitiji usi uharane jesha mzaza hangu. Mitiji hula rane jajwa kamzazangu hali. Gamrongozo shababi tsoi. Wa alaikum salam wa nabahati masar. Gamrongozo shababi tsoi. Ikawa mzazaha he hakana plasi nzima. Ye plasi nzima hiyo ye shababi hambia mzazaha ya huze. Ye shababi uo mzazaha huze arudhu yahe. Ye shababi uo haviri hende mayoti. Hazwala waeche. Hele mayoti hele abakiho hata shawo shababi yaka un peu perturbé haukaya haka alcoolique mbari yo mayoti. Hele mayoti habakiho hata haungu namna hanjahunu Faransa. Hojahunu Faransa hajalo la mwanamshe maori. Gedene mwanamshe maori yongo na 4 ans. Watukofu mahamine ya shababi ya Faransa. Wa alaikum salam aliyati wa alaikum salam marimadi. Haja Faransa. Halula mwanamshe maori. Hasaha hundu kirtasi. Hatangena garingu chachu. Kajaparo sakumurenda una mzazahi. Kajaparo ba mzazahi hataransanu. Kajaparo para mzazahi ya mjua. Mzazahi ngomonziani ngumeyo volo volo. Ya Rabbi. Waimana da mujiwoi. Hariye yeye na mvu. Hariye yeye mjinga. Mjinga banda hudiwaza. Mzaza hao. Mjinga banda hudiwaza. Ya huzaya. Hujirede ukaya we Mfaransa. We mru wa sejour. Kututunda mzaza hao. Kutuba mzaza humbahin. Kutumpara. Mzaza hungarme maluka ya moroni. Gejuma unjia na ulawa. Ngumeyo. Katsi tranquili. Ngawe hunungo jikazo kawe mjinga. Kuna ushida unifanya hata. Kuna ushida unifanya hata marongo. Watukufu, maskini yato ujue ifasiri ya mzazi. Maskini yato ujue mahaba ya mzazi. Yele danzila mzazi 9 mois. Que ta mère t'a porté dans son ventre. Avec des douleurs et des souffrances. Et des sacrifices. De te élever. Wakati kauye maskini. Kajakana tamba mwa muhimilia. Mbadaho hafu. Mzazi hakana waweche. Hahulele. Hawanza. Hahutukuza. Hahubama bomana. Hata huja wa maisha. Wende mayot. He arudhi nzima ya mzazaho ya kanyo ya ihuza. Ya hunike mapesa wa virawada mayot. Wada mayot wajahunumanga. Ulona mahamine rangu wajahunu Faransa. Oui mon frère. Kikimaweni. Wajahunu Faransa. Utopara mzazaho. Utopa mzazaho mbandrahala. Watuparo mtunda. Mzazaho ya lonziani. Gamine video ya mzazaho wemri ya mfilme ya nerea. Gamine video wa mzazi ya babusa mzazaho. Mzazaho ya benifanye. Mtuju mwanangu hafu. Mtuju wakajafa. Mwanangu nangu siku ya pashe ya njia Faransa. Kajaparo ni para. Manazinu pia nzifanya uyaminando. Yenga minando mulala hamanzanu wangu. Indate manzanu wangu uhodahoni. Ya ujwa unito wa mujwa ulalobonze. Yenga minando. Yenga minando ya kaubidi ya nanza ou ya nanzizo. Chote na mwanangu mzima mwanamme. Ça me fait mal wakati kao ya wo hamandami. Wahamandami mimi mzima. Nitizala wa miche. Je prends le risque de lutter de tout le mal qui se passe dans notre communauté. Et quand
wakati ulo wa matura Mungu jomba alhamdulillah vande vanu mana hangu yaombiwa yabogaro hambia mruhamando yimtsazaho mwenye uhuza ya yatona wasaya ndawe basi kwa mjonga majinri na majinru wajoho yabanwabe wehinri haukaya nyika mtina shairumbi kamtula shairundisha mzazi hani mruole wa shairundisha mzazi mwenye uzaya mwana wadzadzatu vanu grossesse yomrujwa witowa grossesse yomrujwa wipua mrujwa ufanya mbari kwamba avortement no wadzadzatu wakingi ya Jumatambu na sufransi ya urihansombani juma utsuare mamadaru na uwasukuma na douleur shihuna jana mdzadzatso ujua ngulalo haupande yengulalo kote goshi yengulalo kote droiti yengulalo hadingo yerabe hamba jamais yetambu ya mdzadze Jumatambu na souffrance yamba mrungu truvolo kilo ngulo mbahinru angolalo ngo unongo balo magari ngawe wa permis na mdzadza haonge moroni ngumeyo mdzadza haongu njorme maduka ya moroni ngudemande rakume na rantsano ideta mdzadza hao ya nji hamwe maduka ya moroni yabe ngutsaho yabwa wambakilo ya nsohole na bwe mwananga uhunungo balo gari. Ça me fait mal wakati quand sur nos vidéos tu ressens que c'est ma mère. J'avais un petit truc na mape sambabi titinjaka na tashwa. Sambi bwana we ukaya fanya hani za ufanya. Uende wa hule bansohole. Hule ya namba mugo dwani kemza mbotura badi kani mhule wakati namba vanu wa ukanti. Katina. Ikakubali wallahi mzazi wonga mjumbesha mama hangu ganjuma bya yenda wanga mzazi hangu edake ntsiho basha mama hangu geyabo uketu yeshu na maturam eske ngujokiri mzazi hamangu woika katina mrujuka umsitiri katina mrujuka umsikinia katina mrujuka umfikiria gamwotsuka wo eske mwanadamu hamando yi jingrini hamanda linu lilo hunu faranta ya duwaze ya mzaya planeti Getungo udi wazamzaza ha. Subhanallah. Maski unatujwa ka mzaze ndembewo. Mzaze ndelava. Wenju walo ya wafuwani wazaza hao wajuhanza kuwazaza ngo una mungo wagateo. Wenju walila obada waja wakati walo ngo una wangwa umewazaya wane wazaza kwa jabaru wajuwao. Wenji wajuanza kwa zazango una muongo wa himili ya harumanji mabanda ngwa lolwao. Wanashwaku wenji wa lolo wa zazao watuka yabu wa hafa. Kwa jaiwona na ladha. Wanashwaku wenji wa zaya wane wa zazao wafu. Kwa jashida wanao kwa jashida wa unakoko hao. Waungo harumatambu. Girambi mwanadamu ikawo mgeshi unufaransa 4 ans ulo hunu ulaya walula manamshe wenda hata ulo wa permi ulo wa gari mzadzao ya lo moroni ya meyao ya latif mzadzao ya lo harme maluka ya moroni ya lo haruma tambu mzadzao ya lo harme maluka moroni ya lo juma unjia volovoli ya njema guju ya zunguse maluka mzadzao ya rede hemez wakati kawe mwanahi ngawe manga ngula lubahanu wema ngawe na gari jema ngo balio ngo ulo haina usiku ngo fanyo hazi yesa erojowere ya mzadzao hau deplaso ndo washie mzadzao mba nyumba daike mba nyumba ya toni umhensi hurengema nga huidiwaza mzaza watukufu zindi zomanza umajiri ni hamada yanu yano faransa watu utundu wa mzaza hatu watu wafila ni wa mzaza hatu mbabe iwe hinri c'est ça ce que vous voulez non ni pas allô je suis en direct mkanabarak Gamian direct ok Nyezi munaniki taufik. Nyezi munaniki musomema. La valeur d'une mère. La valeur d'une maman. Vous êtes fou vraiment. Quelqu'un comme toi. Nyezi mgujo upinise. Gojono ukaya ngupashu magari mema. Gojono ya ukaya ngauna mrumshe. Sha emrumsha ho. Tina ujomlaumu. Hokaya mrumshe yo hanza mzaze. Sa dipana ile mrume ya beli mrumshe.
mrumshe yohanza mzaza mru sandepana ile mrume ambia kanga mina mzazi shabo kujamba kanga wena mzazi. Wisadi Ahmad alaikum salam watukufu kabwanada matso uelewa watso ujua mama mzazi wakati kaubo mwanadamu rangu wakati mbabahu ya hutombani hamzaza mzazi ya loharuma souffrance depuis les 15 jours de grossesse jusqu'à le 1 mois de grossesse mzadzalo juma urabia mzadzalo juma tambu yende hata ya parso ya juma wade ya hugarde 1 mois 2 mois 3 mois jusqu'à 9 mois mbay gonfleo ou le juma msukuma ya le juma douleur ya tsumba ukaya bomnyezemu ntowe mwana weiba vraiment buntabisho shamzadzi ya staramili pendant beaucoup de jours ya stamili pendant beaucoup de mois avec des douleurs hata yajia huzaye ya tsuhuransi waliwani mabibi ya hulene bomwana hiye maskini ya hae nezetambu za hae hata uje wa wangura wendehe mindu ya huzemba ardhi nzima ikau ya kanio udeplase wende Mayotte uje hunumanga mzazaha ya domeya mzazaha ya dola ziwa ni wanzani. Ça me fait mal au cœur, wallah. Uhoza. Wengi hamanda mi, mwana mzima igumwe. Mwana mzima igumwe. Enfant unique pour une mère qui t'a aimé, qui t'a mis au monde. Gumronti. Subhanallah. Wallah. Na wakati jihansi kamitiji upuasho, mitiji uvenua mnu. Shau manede makabdi wakomori pia wahuone. Wakomori pia wahulani. Hariwe ujenda karuwe vayu. Deuxième message. Yeka kuja change. Au kam mzazahu katina mlamlewa weituti ndawe. Mzazahu katina mlamlewa weituti ndawe. Yeka kuja change. Deuxième message. Wallahi na mnyezi Mungu gamjuhafish. Wakomori pia wajuka wenduwe ya nanti mzazahi. Rangwa kati ya jafaransa. Ya suparu para mzazahi ya juaka mzazahi ngenamu. Ya suparu tunda mzazahi. Ya suparu wa mzazahi mbahima. Mzazahi ya karmema luka ya moroni. Ya donji ya yomiara nsang. Yomiara kume. Ili ya hunde mbahingu yali na ungawa hunu ngawe na gari. Ngawe hunu ngawe na makani ngawe na permi. Ngawe hunu ngufanyo hazi. Hulu la maori ngawe na wana. Finalima mzazaha hongo mronti. Mzazaha ya do meyonziani. Mzazaha ya do la ziwa mauduhunu mauduhula. Gamrudinu habi. Gamrudinu habi. Wallah. A partir de video ya hangui. Dadika huni tsaha. Ufanya règlement du compte. A partir de video ya hangui. Wallahi na mnyezi Mungu. Gamhuni ko 2 semaines. Eka kuja para mzazaha. Kuja tsaha wangu hauka mzazaha timu wa telefoni katina. Kuja tsaha uja para mzazaha. Hawa prepare wa sakomodo ndarega mzazaha. Wa mashamba nyumba yatoli wa mhati. Wa mfanya maisha. Wallahi wa komodo wa juhurambu. Gamjuhafishe. Ganjuhubenua. Hauka hutune mzazaha ubu ya kanti. Ni mwana hangu wantu jwa kagena muo. Uorangu katila huzemna ardhi enda Mayotte irangu yabo nsumjua gasina rangu katila Mayotte atabasa yabo bagasina 7 ans mahamira ru Mayotte katila Faransa ya Rabbi unupeu zindi zonede mwatsonzariri zambi zindi zonede mwatsonzariri zilani mzaze ya Rabbi wamkotujwa ka imbebo ngyotin mwa wadzadzatu الجنة تحت أقدام الأمهات يبقى موجة زواري زايا منادا مكاكو جاهون راذي يا بوهانغاميا منادا مكاكو جاهون راذي كنا وكاهينو غوجونو نا كات غوجونو نا بيرمي غوجونو جواشا والله يوم أليتنغو يوها كنا وكنا هتارو غمهوني كو 2 semaines
ikakuja fanyia mzaza wa change haukaya gawajo kamdumwa jina ya jamba gubrengo jelikami gamiple mama hangu yendi yarenge mzaza hawa jakede na yeho basha yakede na yeho maturam haukaya ganjomanza comme une mère comme une vraie mère pour moi mama hangu gujomanza shawallah kina ukasawa nawe yekakuja zifanya ganju hende na mrengi na mikasa sede timrengi ganju hafishi msuhuma kerespe gamhubuo yespe wale uyaukayo mga jahannama ngo uvulia duniani usijuone kango ulongo uno mapesa hingi ya na valeur uno mapesa hingi ya na valeur bahari nga wena gari na mzazaho ngumeyo 50 euro jole ya mzazaho mwezi au 50 euro jole ya mzazaho par semaine ngiyo na valeur hingi karitina rjo fanya shide libe senje mazaho wa rizaya karitina rjo shide fanya shide libe lezi wala huwa zazi wa hamza you impossible karjajo shinda shaba yambabi ze vidi rejea nkili réveillez gamgudi nuhabi réveillez subhanallah nonegeze video zinitsole swane de mwaluva nugojo sikitia gamjuka ino wakati jore ga video nzima ba ya mzazaho baada ngunjio malukani wallahi na Mwenyezi Mungu gabwanadamu wenji wajo utuwa mali wende warenge mzazaho wa mwashie mais moi je peux pas faire ça sina ujombe normalement les réseaux sociaux jeli kati ya bi mwanadamu we ya ukaya goni fine use video ngobabu semzazewo shantutsa wake hata mzima ya mwone nereye mimi ya rabbi maskini mwanadamu go uno watina mzaza go yeshi watina mzaza hoyeshi ngo vayongo mzaza vengo zana kwa ngo lomba hingo mzaza yake kali ngo yeshi mzaza yake kaeshi subhanallah zindi zomtsoza ndo zaba zindi zomanzo tsudo zilani zindi zomanzo tsudo mreveyeni zindi zomanzo tsudo zaba bumajilini indi manajo mabani ka on est prêt à tout izolamba ongaraba sababu ya Mwenyezi Mungu yojo fanya mndu batani mndu katsu banunyi nyimko habe mafiti singasma déterminé hazo sirambao moi je suis déterminé à tout ce que je dis dans ce bas monde pour quitter ce bas monde c'est rien pour moi ma mère va pleurer quelques jours Gujodi was. Il demande à John Mabian. Gamjori déteste. Gamjori yenga. Gamjori deya. Harmase commentaire fantomuzan. Chacun a son kakarna wana. Karna uzamba. Uhoza wallah. Uhoza ngerambe mwanamme. Mwanamme kabidi usante. Comment tu trouves le sommeil? Tu trouves comment le sommeil alors que ta mère elle est dehors? Elle dorme dehors. Elle ne mange pas. Goumeyo. Ya Latif. Voya kakawa je m'emballe. Je dors bien. Je mange bien. Je m'habille bien. Je m'emballe les culs des autres. Mais pas une maman. Parce qu'il va te dire mzaze. Ya Rabbi. Nikamulo katikoga mwisho mama hangu. Yemana kanitsi jiuhonda. Mtsuhonda na kashiba. Mido na mzadzangu kangani mwishio. Musante ukahama ngevala nguni ono. Musante kangevala nguni siuso. Musante kangevala nguni liso. Ya Latif. Désolé watukufu. Guna déjà les sujets avec les chideliam. Les sujets nous. Ya Latif. Voya kawai mwana yazalwa ni mzazi. Mzazi masikini. Mzazi utona mbamru. Mzazi yatona hata mbamru jo wa muhimilia.
yahuzemba arudhi nzima ya hahe yahubahize bomwana wasulimanga yemdzadze wukutsumtunda yendi hata yadonja harme maluka ya moroni yadohimavu farmaskaleni yanji harme maluka ya mbangujuna na volovolo yadomeyara kume na wonge na mwana mzima ndo ya mza yange manga ye mwana wonge na permige na magari ngubaniyo ye mwana wongu fanyo hazige na mshahara mdzadza hupanda 4 kutsumtunda kujafili hanaye kutsumpara kutsumabiatani kutina hata bargu mfanyo mdzadza mshahara mzima wa jourenga boshonga ipasi 1200 euro uliwao Wairenga hujuwashia mdzadza hahubaike mna nyumba toli umkazizi na mbaluka wambe mama kanti yenda jitsahi avant qu'il soit trop tard yenda jitsahi avant qu'il soit trop tard gamuhuniko 2 semaines wallahi na Mwenyezi Mungu wendi waone mdzadza haupare mdzadza usitiri mdzadza yekakuja msitiri mido ujweda na rege mdzadza hau kama mahangu guje deplace ya mrenge ya jacket na ihobasha gujo manza gujo manziza gujo mgate ganjo mgate shado jo ukaya wako moringo jo hujua hupawa ni wanzani waho hupawa ni wanadamu wahukonsei wahurambua wakati na rege numero ya na hupara hujusa hauke numero waho tsinikiwayo wakati na hupara wajusa rihadisi 2 fois 3 fois huni konfonde kujajwa kamituramu wakati namba mituramu huni kupe telefone Shabo ya jusa, hadiso delire, ngwambo bala mimrukadha. So mba shebo mzera, ntuti de la kuba mitura modena hu paratkanzala hadisi, ba hakupi. Gamwambo hadisi. Ta mère c'est ma mère. Haina mdzadza hangu. Gami hunumanga owananza wa uwadzadze, wakomori shati mdzadza turamu ulo komora. Abonga aminukaya owajoka usitiri mdzadzangu wa udo komora. Yeka kujafanya tout ce qu'il faut. Watunda mdzadzaha. Wasitiri mdzadzaha. Wajoka mdzadzahu katina mbandu tsotsindawe. Wallahi tu vas regretter de toute ta vie. Kojo regrette. Haukaya ngam amini haukaya. Yerabia mdzadzaha. Nezililo za mdzadzaha. Nesufrasi ya mdzadzaha. Nezitabu mdzadzaha zihunrao. Neze problemu mdzadzaha zihunrao. No malukani ya njiao. No honze ya lalao. Wallahi ngejo ukahitima iwane nawe. Wallah. Ngejo ukahitima iwane nawe. Mwenyezi Mungu kana usamihi, Mwenyezi Mungu kana upardonne. Haukami moi ce qui me fait mal, dona mdzadza hao ya njame maluka gumeyo, dona mdzadza hao ya keti ya doba ukaye mwana hangu ntina hata wakati na paromona, ya mwana hangu gasina 4 ntina hata bano veri ya mwana hangu na mwana babanu. C'est ça ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ya Latif, Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Zaben zero zatu zito sawa. Zaben zero zatu tso wanada mwadodo ukaya non. On fait pas ça. C'est ma mère, c'est mon sang, c'est lui qui m'a mis dans son ventre. C'est lui qui m'a sorti, qui m'a éduqué, qui m'a élevé. Ya Rabbi, wanada mwanouarede. Wanada mwanouarede ya Latif. Qu'est-ce qui vous arrive? Ndzam rubai kengeirewe gem chafu gem made gem jufu c'est une mère. C'est une mère. Merde. Ya Latif. Intselu goino nyangu. Gojonokaya ngawe bien. Gojonokaya tu vas y arriver. Gojonokaya dès que tu manges, tu dors, tu habilles bien, c'est fini.
En tout cas, finalement, moi, sujet, parce que ça me fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Alors, moi, sujet, déjà, moi, sujet avec lui. Désolé, Watukouf. Alors, le sujet, je ne peux pas supporter ça, ça me fait mal au cœur. Des mots yango galendengao, gamina vibration, moi, et ziongo. Parce que quand je dois dire mon essai, évidemment, wallah, c'est dur. C'est pour cela qu'il vaut mieux qu'on laisse ce sujet. Rinjarma sujet, ngwajina. Nizingwa jaliye ni mwabaki mdojoka ya kabati. Hinruhana mzaze, kabati hinruhana mzazamu. Au kwa wababatu da jomba, ekamdwa neglige mbaba sava. Wababatu kwa santé koza mzaze. Désolé, je sors dans ce sujet. Watukufu, deuxième sujet. Deuxième sujet, Oyimbaba, ikao yuyenshi la réunion. Imbaba wira hijaja la réunion. Akao yenshi de nembru mshahe yokomor. Haza wanawaili mwaname na mwanamshi. Imbaba wira hundu makeltasi. Bada hundu makeltasi. Rangu la komor. Hapa shenza hela réunion. Hafunguwe mrumshahe mzazahu wanahe. Hamwetiza na wanawaili. Nyezi mbuka na zimshindao. Hanike mrumshahe ula bahti. Mzade ula haja unu Faransa. Akawiyeshi unu Faransa. Si je parle mal parce que je sens mes veines et je me sens vraiment mal à cause de ce sujet. Il devait selon l'ongwa doucement. Shamgo Djurjan dia d'ongwa mbawe hambawe. Wakati la ula mzazi ula jaza unu Faransa. Haja halulwa. Aza mna wana gena wana warar. Haranswane mrumme. Baada haranswane mrumme ula mrummahe mtwalakahe ya yenshe hula rinyo hapare mrumshe. Hamwambie mrumshe ukaya vumeni hurajei na balaola haunru nationalite ula mrumme. Hadeklare owanahe hawaili ya wahati komori remana meri manamsha wa deklare. Oui Christine. Alaikum salam. Ikaubi diendiare ngo wanahahe hula komori. Hasihi ponzi habie mtola kahe ya ukaya banda hulolora nsiwa na rejeilane wakati unarongo wana. Na balaka na fikira kanza huze makeltasi ya huwa nahahe hula mbaba. Banda deklaro wala wana. Eza jiri hiribu watukufu. Ola mzazi hauni ya ukaya vomien rejeilanene mruma hangu. Rilolo wana ni arango wana wali hukumu na walaula mzazi haza wana wararu hunu Faransa. Haza wana washwadi na mnamwana mzima. Ngwa watiti. Ula mbaba hajara jilana dona ula mrumshahe waki aswiri. Wambiziwa. Wara jilana. Hambiye mrumshahe ukasha mbaba yo ukala renyo. Yo uja Faransa vacances. Hambiye mrumshahe ya ukaya nga wonga mjo. Si hane dena rengi watoto. Hasihi hula watukufu. Wenji ngwamba obotula ngwambo zinji kazi tushanje. Ngabo waelewa ngabo watoyelewa. Yeka haina usiku ngaramba uza suje bada garambilo. Garjoka mkomorie mziro hoelewa. Mkomori linugwe. Lifufuwe ge wakati yo lielewe. Gar amino kaya. Wenji ngwaelewa na wenji watoyelewa. Na wenji wadeteste na wenji watojiwiwa. Shake na uzia kakaramba. Ola mbaba hasihi. Yendi arenge wana. Na mwishie. Hohenda hula. Hende harenge mzade ye mwana mshe hamita. Karjazi juwarangu hula hamita.
wa usiku ya heda kaude faize demarche ya rengo wanabale ujamu harenge mwanahe mwanamshe ne mwanamme waja ho huja ho wasuli hunu ulaya mbaba habaki 2 semaines ho dahoni hajuha yabo heza la renyo haraje la renyo yo uja la renyo haina mwezi wa raru hau mwezi wa 6 horeje la renyo ula mzaze katsuelewa nguone mwanahe ola gutsongorabi nguone mwanahe ola haina wakati kuna faiblesse ambia ula mwanahe ola liaba je sais pas mama nsujua ula mzaze katsuelewa ula mzaze katsuelewa nda tambie mwana aba nsuelewa za sinyulonizo za mlulona grossesse boma yemi midoro hata najukana grossesse ula mzaze haini mzazi mwenye uzaya mwana yo ushinda haelewa ukaya ye mwana wo inge mziro owadzaza hatashwa arrête de m'appeler ula mzaze kajakana hatashwa hambiye mwana ya ufanya zinundu zabandu watsambia mbaba haho hambabu manjaju wakagamina grossesse. Désolé parce que mzazi tsotsogo ni paraba no minyele direct. Ngo paro gam hukupe ngo ni paro. Désolé. Huni para, tu couper. Arrête d'appeler. Ola mwana katila ngambia mzaza ya ukaya mama njaparo fanya nrongo yemliani fanya nrongo papa hangu watukofu wakomo zindizo wanada mwambuka yango njio harma kupu zindizo wanada mwambuka ngamjio harma fami zindizo wanada mwambuka tila mungo jongo za sohoso mikadoni para wandu norenga suje za wandu mufarilwa tiparwa tieleziwa yekati parwa tiambilwa ngiwakatiyo tiambe message ngeti tundu changu jonga majirini na mabuhamu wadwamba turamu gutsungu hamba rongo za tiu sungo njor makupu gamwambio nibo makaribo shi majirini ya misiru zesuje naba upia mjaparo njarma malaho ya hani muparwa tiambilwa titundu ngeti zirongo Chango johunga mwanadamu utsouelewa nide shikomori utsouelewa nide shizungu yatsona wa ubinadamu yatsoujue savoir vivre hayevan uyetsoga bango za tsumuso eske ndogona zababa na tsambila zodas zino bona parona mbilo emrumsheka jakahanza yani parando yapeli la rangu komor njomba hambie mwana mshaha ya ukaya yekakuja paratura mwani katura mwe hadisino wallahi nganjo paraze media zilo hununga zija waje wazirongo ola mrumshe ika obligatoire mdanza himana yanipara dada yanipara wala wajua ye famia mbaba wa mbia ukaya antuka ekatura muhambe hadisinu ngabo jojil tambia mzaze ya ukaya ngamjo hambe hadis hamadeli nukuhaba tina mvumbu wa jina tina uvumbu wa mji shantina udaza yabonga mjolide wana makalibo shwa hem jomba we wana nashwa ikao nusangwa unu Marseille jeru nezo juka ufanya ekangwa unarongoza ufanya na warongoze le kalibo shila mjomba hao idarenge mwanahe ya mzaya ya tumlela ya mranti mahana ma ya mangolu ya mrenge da ya mrega mbita kafa hula komo gamambwe hadisi heni joka ujiri ngazi jo ujiri heni juka ufanyisha gajo ufanyishe ye mtu amba ukaya mama njaparo lala na mwanamme papa hangudi ya lala nami mimi ntina ula umwe mwanamshe tina ula umwe mwana haukaya uo mwana mbaba nge na taratibu na kapasite banda hajua muonge mjufumuo par exemple yedi arenge mwana ya mzaya ya mle yabo mimi tiramu ye mananrenge riski
ye mbaba ujo mkinisha nzia zifanye wana wandwa jina mwana waho wa mzaya watsumlela watsuhafili hanaye wamransi komori waransi mzaza hao hukauja usuluhu na mzaza hao hunu manga wambe na risuluhu leno wana na risuluhu njode na rongo wana na balazila pia ye mwanaho bada gemrwa mararu ukanzondo warangejo umle hubu wanzia ya tsubula yodi ya mwando wode mwana hao hakam vierge umrenge vierge humitse mwana hao kujaona ya ukaya inua ibu na nitle preservatif nitle kapoti husiabo humitse mwana ya latif Mwenyezi Mungu anapwene shari Mwenyezi Mungu anapwene shari shahowa baba wala hitima weimbe mwana heya mzaya ngohundo famia hembaba harina risitir ritizirongo ritizambe yesitara ndabona bawe hadisi ntujovubwa mbaba wole dzina Mwenyezi Mungu anapwene shari ye mwana basange na 4 mois golu afanye 5 mois mbaba he mwenye humzaya kutsuna haya kujauna haya huona ukaya wei mwana natsumlela na nifanya hate mwana wei ni efase ze absence zangu ni efase ze tambika mwana wei hazihuru shaurenge mwana ho umle bada ukoda wamrenga ujaunu Faransa ye mwana gemziro abasabu mbaba wo uja vacances 3e mois gasina 4 mois kujaja wo uja 6e mois ngojo ka subute uje wojo subute uje yode manarambio wa komori wimba bahe mwenye humzaya harenge mwana hali ngerambe mbaba wankabu ngabu walo massage ngabu walo na ubinadamu ngabu waelewa ngabu wajua watu jozifanya watu jorenda nai sha homeshelezi zano ngio farudi wanadamu wale ukazinu tijema wi hali hitima wimbaba wa peu iba nutsuhatse mrumsha na wana wa ili wende larenyo wende hulo mahitima larenyo wende hulo mahitima larenyo bahinga mamubu mzatse wewe kujakanza hadisinu yamba shema na yamba dabu mwana maho yamba eka kuja yamba gamjo paraze media njeni vumbuwe mrumaho nildini vumbuwe no mji ni vumbuwe zenongozonsi pia hauka wanu wa baba wala hitima wa baba watonata imani yeshaha hongo ulo c'est pas la première fois komori zifanyishia tika komori zenongozo zifanyishia jetela harmamraya hunu shato zifanyishia ya mbaba mzua ni akane mwanahe mwanamshe ya domrengayo hila hata ya mnita izo pia gasifanyishia yabodo umambiani ni mkwamba ukaya njaparo para mru kabati mru mzazi ya juparo sputi sababoma kutina suje yuho wanika haibo mzazi bara kutina tambu izaho wanambia aibo mfau evala kujaparo manane mrumaho ya hurandana jamais nous farilwa nous parwa nous suppliewa bahate wenjo hamba wavumwe madina muhamba yojo kaurongo wanda mi raili gamjo kaurongo gamjorongo ama façon de parler abogarambia oye fami fantôme ya hembaba woi le jindre ni lilu ya elewe ya ukaya mwana mru ya zaya yode damu ya hao comment tu vas être excité ou bandé ulalene mwana wa mzaya isho hamba yinyama angala wakati shababi ya njamshana ni daungi mwana mshahano wala ya ila uheli mwako ujisante na friso mrujuona naji mwabeti putain gera be mwana hao humbuwe mavaja hata ujihunre uhime hata ujihunre utliye umviole umitse ezo mzaze yanda ohingi ikaubidi wapusuve mbaba uke mwanahe wanahe ngoma minweli hema kertasi yembaba we haka urenga peni ya kanziro ikamumshitaki
iyo de mana ye fami fantomu ya hae wamba ukaya na mretize rongo risikiri baka tuje manazajirin ye manazajirin da bumjomba hanu ye mbaba wei ya rendeha kalboshi ya lomade ya lomwi ya una ya ukaya gamlwesha hangu neshitiliwa ni masera gamludi nuhambiye ye shahwashila ya bowe deja hurendeha yinyama haukaya mruka lwexite ya yulesha da hate zinyama sera wakula owana hao garuhambiye uwe mziwa hakulu la renyo wasi hakomo londarangu wanaho waili warenge mwanamshe wa mita dojua ya ukaya yo aibu ya hukelensiza haukaya mwana uo ngujo zaya na abo ngujo amba ukaya mbabahe mbayahe hubala mazina maili wimbabahe Nyezi Mungu aripwene sharsha wanadamu Muhammad wanu. Nyezi Mungu aripwene sharsha wanadamu wala hasara, wala hitima, watula hata baubinadamu, humrujua, yambe nguju ya ili wanedene mrumshe, na bala pia ze vizio nguone mwana, haukaya nguone mwana, hele mwana ya liyo, na hele mwana ya jaya, ngundu watahe samaha, ya mrumshe mrejela, na bala ngwanzondo wale, yeshaho. Haukaya dibulu na kini nguelewa ya ukaya, vala yendo la kuja kauda wale jemza ukaonda walole mwana vala ukaonda walole mwana yabonye nye famia hai na mumzunguwe mumsome hitima mumtowe maserane majini sesa samtuna boka hadisi inuti kwa turamu ya hadisi inuti sangwa turamu n'importe quoi comme jibiwa we hadisi ya tuniko ze media fantomu za komon zilo mwerezo sosio wajuma afishe haukanga mwana uze paji zinji afishe upa wandusheo sauf turamu yo wananizo yo uzilani yo amba sifanyishie untu binadamu unu uchamfu zizo uhoza izinka zirandwa sa turamu kado vubo madzina wangu yabona muhimidie untu habe message unu kanga wo solution haukemba wika bat solution y a pas de solution Nzazi, ujuenda avortement na uwe, ya mtowe, ya grossesio. Wembaba, unike mzazi wotwala kababo mfunguwe. Haukaketina tamana ubaki. Ujuka ubaki pour avoir quoi? Pour de quelle raison? Boshen sami. Bailan so bande, itsobira ijiveha. Ye mwana wa ida tsoirenga ya jifanya n'importe quoi mbaba hamanda mbajo hure mabe yontani au ya hure mebe ya hubaye mato uchijo na mwana wa bani hapo tena jomrendazo e atwa de mrumsho ulola renyo eske o wana walola renyo kaja wakati eske wana heya kana ola renyo kaja wakati e kaja wa viole Allahu alam haukaya Muhammad yabonge na ziyaranda la rinyo ijo mkinishi haripaba bientu na mbashe hunu la rinyo hazirende mru hazifanya mru ya latif Mwenyezi Mungu namnikeni ukinahivu wa mahaba Mwenyezi Mungu ajaliwa na ziziwa hanyu haini mwanadamu ya jihant ukaya yende yake violeur ikao ya lesha hai hau yale mwana wakabu Mwenyezi Mungu natuzibia paralize ziti parujohima Mwenyezi Mungu yazifumanzi definitif haukawa Muhammad wa wotu wanede makabidu wanshi c'est un criminel ce papa il est criminel bien sûr Yalatif Mwenyezi Mungu nanike hatima njema nike ukinahivu yanike waziwa hatu ulohonku na subra mluyati uone mwanaye au mwana wa fulani ujomza ya wanze urenge utohula mdolo le ya zepen mdolo le ya zaibu mdolo le ya zirisao Shamdu Hamadi gujomre fami gwa protege gam protege kesirani Hamadio ya wawa mru mshemabini beshize twalaka haukabala hukanza ufanye uje vuanrenda nae wanentiza wanawaili wapasha wenza ufaransa la renyo waniranti njaka ujoka ngojo jaunrejei uje ule mwana tena
07 48 45 19 33. J'ai besoin des appels. Hezef Kilazawa Komor. Embeda Hamandu Wandumfanya. 07 48 45 19 33. Dans ton numéro yabo. Merci beaucoup, ma sauce Mahelinam. 07 48 45 19 33. Premier sujet, les Shababi Yazalawa et Cherantim Zazahae. Panda 4 rango sukraja Faransa, yatuparum para, yatuparum tunda, yatuparum jua, yemzaze alonziani ya juma umea. Yemzaze atongonja malukani ili yataimbaindu yale. Na abu hazama na mzima nge unufaransa, emwana uonge na makirtas, emwana uonge na maisha, emwana uonge na mrumshe, hata hazaya katsutunda mzaza. Nana emesajinu ya hemba bendarangu wanaha ya waranti depuis longtemps, ya wadeklari ya bala ujahunu, ye mwana jahundange mziro, ye mwana hamba ukaya mama, njaparo fanyanrongo wemba bahangu, diyan rendazimu. Nyezi muna neki khatima njima. Na mpare ni wazaze ikao nyi ukoza, mhiana ikoza. Mrenike makalima ya kama nufan, makalima ya maana ya nsonga zerongo zinu. La plupart walona fikira madisu wazirenti tido ibasi ngabo wenju walonizo ngabo wababa hata ikawo kwa kana hata mbapiti wa unjia harmaze shambri za huwa nao nuwa nao wa ujoka wandwa mara ngabo wababa ujokwa nao ngo mishanani wotsobira wanje yule pia ula ujufumu ya wanugo wa mabizo na mpare ya utujua upara bana gujua upara harme messenger ili rechange ili reparticiper qu'il pleut qu'il neige ça va donner anu wandu hunde hemba bahamando wandu mfanya yemrumshi wende wa mshitaki ye wa mrende haukaya mimi nsona solution ye solution ya joka ya do ushitaki wembaba woi ye solution joka ya mbaba woi hoshitakiwa ye mbaba woi ya la harmo mji ye mbaba woi ya la aniwa mbona tsipara harmo ino hayi Mrungu mnikoni telefoni hulu wanyum para harmo ni fanyo video ça va 07 48 45 19 33. Non, de moi la hitima. Tu me connais numéro, gampara yona tu me connais. Ha? Y'a tuif. Regardez. Gono tsengu paro nous tsena valaba. Amjou bloqué. Salam alaikum, Mama Djikar. Allô? Oui, ya mwishilio mama. Iram. Oui, ngar mwishili yao. Ramzi sahib na mwana wala tuna zohamba. Yasike zovrenda namtolila. Sahib mana wale yajua kabla de wai hahuzwa te baba hanakani wa mtoa. Nizunguna jale kemna mana wangu toka uha. Efumo milini ba miono hode. Amtone mwana makumori wa meyao. Lunar kweneshar. Amin. Ala ungenga mumjo chindawe bahi mimi wami tichopara mtu mareze 50 euros awuze sa euro ya domo area shada bonsona vanna jumlaza ndatira mwana ma Oh. Il nous déchargea. Putain. Et téléphonie déchargeur. Et téléphonie déchargeur, désolé. La laisse le critique chargé. Gami allumé rone. Nyezimgu narniki khatima jema désolé mama chérie. Parce que téléphonie ouyo, il se jizima chatsi allumé rone. Et kabanongyo namba batterie. Nyezimgu jorniki khatima jema. Nyezimgu narniki usitilif. Mnyezi mga jailie owalo wa iwakanti juma urendanai wa ile ukaya sepa normal mwanadamu hoza ya mwana ya kekamlele ya jaren ya oneke mwana ya mrende mwana zio ya mbengu mlo haukaya gajoka ya mwana telefoni ijizimi gamsa osama samahani mama chérie parce que nja joanza ka ijizimi i décharge pia nja kana jua nja remarque mnyezi mga neke khatima njema yimbaba woi ya ile ya ukaya hole mwana mru ya mzaya yo haram nana mnyezi Mungu katiradi nawe
nana o wanadamu wenji wazifanya na jojo kaya ngo harmela na ya Mwenyezi Mungu hawalani hakuwa wanadamu wao tu wanadamu waliona roho shangwa una roho za zinyama. Mwenyezi Mungu ajali mzade woi ya mrengeza hikma ya dojo ya ukaya ya mrumahe uwahaka huja ya mrejei pour aller manger sa fille. Yodo objectif ya na mhunde solution ntina mpropose ani solution enga mamfunge enga mfanyo plainte enga mto grossesse Allahu alam. Watukufu Mwenyezi Mungu anike hatima njema, Mwenyezi Mungu anike mwisho mwema. Ngajoka wenji na wenji mais le cœur parce que ma kalboshi marenda nai o kwa jibu warambe izoikao wajuanza wazifanye. Hauka haini mwanadamu ujohe ya banu ya insult hau yafanye commentaire mbi hau yabe wo mwanadamu ikao yohanza yafanye hau yazifanye. Hauka la plupart ya hao mlikao ujoishia ya ukangabo mbaba yenda yarenge mwana yamla wotimbaba mwanza imani yekari zilani ngabo mrulo kontro nizoramba uwa mlikao ngujo kapre yale mwana. Watukufu hauzia yatsaho samaha ikaitsukari njia nai shanga mju ya ukaya ze suje nzambao wenyi ze suje zinu ruwarongoza wazirendao wakwati kontan waongwa ona ner parce que réalité chaque fois tulishangaza haukangariza hasibabu ya Mwenyezi Mungu ili zerongo zinu zife zichange mnatuone mwana yone mwana atito mruja yone mwana atito nakawe mrumshe na ula mwana wahe mwana wahe mrumshahe au mwana ya mza hata mpaka leo watukufu karibu shirao ni heri na baraka. Mwenyezi Mungu arnike imani yamnike na usubirifu haini ulo nafikira hamandiyo ya ihenti heni ulona ya ramboka ya parola hitima harima hitima nede ya butu yone mwana harinrinra mwana ngena mnadufi ya subhanallah ndoka we upande shamdati jensu kaya ngondo ya lesha hahe dayo joka ya ekahali. Mwenyezi Mungu kana uparo joka radinaye wakati kao kujamba joushile shamba joushilele umuhetsi unike mrumme Islamu ili ya msitili yanze mwana hata mpaka leo. Mwenyezi Mungu anike mzazatu subirifu mzaze ikao harantswane mwana hahe nge ihomoroni nge juma unjarme maluka nge juma umea na mzaze ukatsina mwana etutsulo ibas mwana hahe wonge hunu gena gar gena makirtas gena mrumsh kaja parosa komor rangosi kumzazahi ya huzemba ardu ya mnik shange hunu mzazahi nge ihongu meyo harungozi wanyanya haparano wanzanu wahi kaja paro mtushe rono kaya na rijeba nuli mrongoze beno wakatojo mrongoza gejo mtushe rambo ya ukaya mzadzamru yekafanyisi hanambayi ndusuka yonzi mzadzaho hozungula harme maluka ya moroni ya donji yomea wallahi na Mwenyezi Mungu boshaber Mwenyezi Mungu katiradi nawe wakati kama mzadzaho hahuzaya hakuwa zadza hapo haina mzadze mnyuzamo na babu mwana ha sihulele jeunlele sihuzaya maudu jeuni sitir izo ndizo zadza kwa korombela zedwa izo ndizo zadza kwa kuzamba shala plupart wanadamu andwa jina wajago na maisha ngwado wazo zadza ha Mwenyezi Mungu nanike hatima njema yarnike mwisho mwema yarnike ukinaivu mwanadamu ya leo ya ukaya kabana hindu jamzaze ya leo message yangu badan 2 semaines yekaka ja change ya para mzaza hai wallahi na Mwenyezi Mungu nganjo mafishe wanadamu pia ngwajo mjua sofu yekaja tulamu hafanya tulamu doblement de kontamua tulamu yamba tulamu hafu ya bwede bahanu wa hunda chance she chance hundu bandere zoko na uhujua sho Mwenyezi Mungu jo huadhibu hata mpaka leo ngambu shirao ni heri na baraka. Mwenyezi Mungu arjale joka na heri duniani yarisamihe makosa insha Allah tampaka leo boom.